Papir i olovka jedini su rekviziti na ovom strip maratonu, a najvažnije je strpljenje. Dovoljna je stranica po satu i u 24 sata nastaje prava strip priča. Pod pritiskom može nastati nešto sasvim drugačije. Lucija je krenula s izvanzemaljcima. Gdje će olovka odvesti, još ne zna. Neću baš otkriti sad do kraja, jer kako radim, tako dobivam ideje i ne radim odmah priču, nego sa crtanjem dolaze sve više ideja. Tako da se vrti sve nešto onako svemirski. Science fiction, a u stripu? Da, u stripu i radim te svoje neke imaginacijske likove koje inače crtam. Tako da. Jesu li tvoji vanzemaljci pozitivci ili negativci u ovom slučaju? Pa bit će na kraju ipak negativci. Premda je pred Lucijom čitava noć, pa tko zna, možda se i to promijeni. Na ovo 10. po redu jubilarno izdanje umjetničke akcije odazvali su se umjetnici svih generacija. Mladi uče od starijih, ali obrnuto. Crtamo koliko možemo. Ovo je malo drugačiji maraton, kažu stripaši, koji su mjesto za rad pronašli u prostorijama udruge Slama. Ovogodišnja tema je prava stvar i ovaj put imamo nešto malo manji broj ljudi, ali svejedno pouzdana ekipa koja sa sigurnošću će isporučiti svako po 24 stranice. Tema nam možda zvuči ovako malo apstraktno, što je zapravo prava stvar. Evo, što je za tebe prava stvar kada je u pitanju crtanje? Meni je ovaj događaj prava stvar. Samo 24-satno crtanje, jel da ne bi ga organizirali toliko puta, da nije vrlo kvalitetno i zanimljivo druženje. Crtalo se i u Splitu i u Zagrebu. Stripove možete razgledati na službenoj stranici događaja 24-satno crtanje stripa.com ili na blogu Hrvatski autorski strip.